Maybe before we do anything, let's just pray. Amen. Modimo wa rena wena mohlodi jwalo go dimona le fase we tšwele le masala ke se tse sura le go ramata otlhe wena go mabane le lekgodo le mekes na ofela wa o tshwana le wena ga gona modimo wa o sia ka tlafalo mo mosong wa letšatšile re le go bophelo re le go tšhelele ke modimo wa ka e se go rata le go kgona ga rena ke re tlhaedi ke dintši ke ditlhaeding ba bangwe morena wa modimo wa ka ba šitile go tšwela pele le bophelo ka le lerato la gago papa ka re o sana le morero go maphelo a rena se le go ka medi re a le ba go siaka o sa file gape le sebaka mo mosong wa lekgono re tle re kgone go tla fa re go wena o bolela le ba dilo ka moka papa bile sa le ba le go mema re go siama e ba le rena ka fa ka maatla ke re tlhatswe ka lentšu la gago re tlhatswe ka moya wa gago tlhatswe le ka madi a go modimo a ka dipelong megopolong boentšeng le mebeleng papa re fotse bona malwetseng a mekhuta-khuta re fotse bona diware modimo a ka le tlhago le sa lokang ka keresete jesu re a rapela e ba le rena le jole papa le palo ya lentšu ke papa re tlo tsena mogolo lona le tlhonofatse modimo wa ka o le bolentšhe mo dipelong tša rena ka moya wa gago papa re tlile morero wa lona ka ra maphelo a rena tlhonofatse le seedi se rena papa sa le ba le go bofa maatla ka moka a dia bona le meselo ka moka papa re senya ka ba lena modimo wa ka tšetalo ka rati motho ya borena molela lentšu la gago siaka gape o le utlwile ka ra dipelo tša rena morena tla o kopana le lena le jale sa gomema re kopela re dumela modimo wa ka wa rekwa papa re tshepa ebile re dumela le le maatla le lekgethwa la keresete jesu morena le moloko wa rena amen tswa di dira gabotse re tloa mo lentšu la modimo so re tlo bala mo bibeleng mo ke go tlhogopela ba le First John chapter 1 First John chapter 1 then from verse 1 to verse 9 amen from verse 1 to verse 9 from verse 1 to verse 7 mo First John chapter 1 epistola ya pele ya Johane ke tlo bala mo ka sekgowa because go na le mantswe a ke rata gore maybe re ka no adima ona for our subject here today amen that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. Amen. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Amen. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you that God is light, and in him there is no darkness. Amen. And if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin. Amen. Amen. God bless you. Amen. So let's start from be so gracious to us. I feel all the corner of the ready so Amen. Garana will be also a lay. One of us learn another cassette to you. Another quite a little bit of lessons. Amen. So it's a great thing. Amen. Amen. And then just to Kadimino or nobody some more fellowship with the Father. Amen. Amen. So Kidra Chagall into the pay or the Honour of each other fellowship. Cover the candles are mobile companionship. Companionship around the Schumann more to achieve a common goal.
shoma mo ka mantwa mo be le rata go ja ge re we are in fellowship with the Father re bereka le modimo Amen. ayo mo di mare shoma re na se dire se Amen. wa za re phete gore ya ka mo asima ka mo ya ka tobetse ba re modimo o shoma batho and then ba re ba batho ba re in companionship ba re ki di partners okay one person matching the other one kore ga botse ke ba dilo di a matchara di etsa mali wa lona le ka go ba petsa eng mara ka modimo ile moya ba re ra ge o lebelela moya wa motho le moya wa modimo o lebelela modimo o lebelela motho se motho mo tlhago ba mo se mo etsa ha motho o sontse a be le dikago tsa se modimo go fitla mo le re se modimo a ratang go se achieve a ile ba modimo fela le mo lenane la se achieve le motho mo sona ke partnership ya modimo le motho but bibele e bolela tabe go nna go ngwe le tšeo re tlwaetse go le di kwa bana ba modimo go fitla mo le re ba numb to what they really say go re khwetse le re khwile bokidi re sa kwa dilo ga botse but what they mean gore motho a tsamaya mo lefatsheng o nyalela le disipili sa go le godimo Amen. now maabane ne ke thiletse molaetša o mongwe gore ge e se maabane ne ke bala mo bibleng o ne ke tletlile koloi mo yo tlhatswa dutse mola ba sa tlhatswa go le ke a bana gore ka strike ke statement se sengwe sa gore ba re Jesu Kriste o tlile lefatsheng gore ntho ka kry maka dikego mara ba botse ba re go tlile mang gore ya fitla mo e thoma go dula botse mara kgale go tsentse re re Jesu o ile a tla lefatshe re go tlile mang gore ge e thoma go fitla mo le bana ba modimo e mina se sengwe and a se wena ka wena ka no le ka o disa ka no re ke nagana dilo tse e sontse be moya wa modimo because moya wa modimo go stopa mo selong se sengwe go ba o dira taba e thome go sabolela ka mokgotlo e tse go e kwa ra modimo le go bontsha ntong go ka taba so ka thoma o le mo ga re botsebotse o ka re o ka no tswa mo wa sepela wa botsa batho re bona Jesu ile a tla lefatshe motho mo ba no se mo ko o reng ka ba go bolela selo se le motho mo ba se tlwetse go se kwa se bolela but re bolela ka sephidi sa le godimo and not only sephidi fela sa le godimo mohlodi wa dilo ka moka o dila ba motho ke ntho e go le taba e bana ba gore e re thoma o nagana le godimo ke lefelo le le mo bathong le no bolelwa a gone le idea de ka but motho wa go tswa ge nke be ile re ka dilo tsa tlhago be ka tla re tsepedi sa go tswa ko planet ye nngwe well a ile wa planet ye nngwe no ke lefelo le lengwe gape mara se planet a se lefelo la tlhago and thoma go lemoga ge re bala fa gore go le le bontši ba diphedi tša semoya tse re kwa di gona ko fela thoma o nana kore o tswa ko batletseng gona kore ba bantši and ba ba feta ba ba šetseng ke ene o mogolo mo bona ka moka o tlile kore thoma go lemoga mara keetelo e bele e go la tshwara bana ba modimo that is why leina le la Jesu ke leina le le matla amen jwale gore ke be ke fitla mo tabeng jwa ka be ke le botsa ke re ke ile Samuel ke bala a botse taba ka ikhositse ko ke bala mo spoken word mo molaetša ko wa ke buka ya Revelation of the Seals ne ke bala molaetša o monnyane mo brother Branham a ba tlo dictate tabernacle la so before ra di seals ne ba se iskhala ba ile ba tsošološa tabernacle because ne bona le tabernacle go thoma gale ka bo 1933 ke dumela ke mo o re ditla ya the cornerstone jwale mengwaga e sepetse building le yona ile ya tla mo le re ya ba ya gale ba itsošološa jwale nako e ba fetša go itsošološa message ya mathomo e be e relileng ka mo ke di series ya di sales jwale o bolela ka taba jwale o le ka go dedicate ba tlo dedicate tabernacle e bile o le ka go tliša botlhokwa ba go bontšhana tabernacle e tsamaišana jwang le modimo o borapedi jwale ke tlo bala mo page 3 mo molaeteng wa God hiding himself in simplicity ke tlo bala from paragraph 14 to paragraph 17 e bala ka tsale or now I think it's our duty to make the inside right by the grace of God to be so grateful to God that this will just not only be a beautiful building that will come true, but may everyone who comes in see the beautiful characteristic of Jesus Christ in every person that comes in. Well, over like a building, or building yes, can over building in Pafadijo, you will Mara by the grace of God. It are Malmanga Otafa Aretel. Ahono wana similo sa Jesus Christ, Garamu Tumulumu, Watanam Farabella.
e swantse be moago Yeah. le semelo sa batho Amen. and o re ga tswela pele o re may it be a consecrated place to our Lord, a consecrated people. Well, o bolela ka letsepelo. O bolela ka batho ba ba tsenang le lefelo le batho ba tseneng mo lona. O ka re e ka ba lefelo le le kgethegileng, le kgethetswe Modimo le batho ba ba kgethetswe Modimo. Or for no matter how beautiful the structure is, go sa kgathale gore moago e ka ba mo botse jwang, that we certainly do appreciate. So as a tablet as level, the beauty of the church is the character of the people. Amen. Mo le botse ba phutego ke semelo sa batho. Ka mantswe mo o le ka o tisha gore re dedicate re neela go le se re se neela re no neela moago re ra re moago o metša batho. And then o re batho la pele o re our trust it will always be a house of God of beauty. Now in the dedicational service of the original cornerstone being laid, a great vision came and it wrote in the cornerstone the morning I dedicated it. And you might have wondered a few minutes ago why I was so long coming out. My first duty as I come into the new church, I married a young man and woman standing in the office. May it be a type that I'll be a loyal minister to Christ to get a bride ready for the ceremony of that day. That morning, ba magetse go rena tsere na go tla mo pulpiti o re mmere kwa go ke ya khwetsa modimo a ntumele tse re thome ka ona mo thabalekeleng go re pele re thoma ka di service ke nyadise ba swa ba babedi a young man and a young woman o re se o ka e ka ba tshupetso ya gore ke tla ba a loyal minister of Jesus Christ the bride, right? And then now let us do as we did at the beginning when we started at the first dedication of the church. I was a young man and maybe 21, 22 years old when we laid the cornerstone. It was before I was even married. And I always wanted to see a place correctly in order. In God, for God to worship with his people. A place correctly in order. Because regularly in order, either God must come and worship with his people. But now I sky over statements. Amen. Mohlodi wa dilo ka moka modimo wa di lefelo le ka moka go se ge re kopana le ka fo se ra ba rena re futhumatsana le morase le mapaki le tshilo tse ka go direla ai bo re ka nnete modimo o baka. Amen. And that thing I know le ga ka bo yona just because le kopana modimo a no fitla or it has to be a consecrated place and a consecrated people. Amen. Ke ntwe bitsa modimo go re modimo ga ilo ya mo lefelo la tlhaka that's why. So gora ka mantswe mangwe lefelo le re ka mo lona le sentse le be le order e itseng e seng order fela mo tlhaong ge ba re consecrate ke lo tsa se kgethwa je go re sentse re le keep lefelo e le kgethwa. Then from there re na self mapelo a rena e be a makgethwa gore ke yona ntho e dira go be le order and ge e fetsa go ba le order e dira God must come and worship with his people. Amen. This is worship God worshiping with his people. That's what I'm saying. That's why where 2 or 3 are gathered, I will be in their midst. Well, in the midst no, but what about no inch I am more. This is attract found. Now, and we can only do that. And we can only do that not by a pretty building, but by a consecrated life. Amen. Is the only way we can do it. Amen. Isi verse ki quote go a bolela ka leemo ka tlo mo bona verse ela e bolela ka leemo la o tshwanele ge re ka fellowship jwale ore and then every individual so mo atla mo le bophelo ba gage who reflect a character. Come on, jwale so be a consecrated people and a consecrated life. Well ga a consecrated people o bolela ka mkhwa ore all right. The consecration is to devote one's life to sacredness. Amen. Amen.
ge o swanye o tšee bophelo ba gago e se ge rena re go bona goba ka tšatši la service o swanye re wena ka metlha bophelo ba gago o bo kgethele go no dira dilo tše di kgethwa fela. That's how you consecrate your life. Ke ntho e bitša modimo yane. Amen. Then or devote one's life to sacredness. But le sacred but exclusively dedicated to God. What I come and do among exclusive. The family that I did the exclusive. What are I did not say? I got into Mukara say, my river exclusive, but around them home, but exclusively dedicated for the service of God. Kabasolo se sacred, but I come and do among Tabernacle, and also for God. Amen. Now, we really like a double service, we like for God, we like worship. And we really would come on, leader and shooting jobs, I'm actually for a pay. But our Vanava Mutimu, Mutomo had already spoken with. And I saw worshiping too. Mudima Rishi Buka, so you can have a worship of God. That's kind of Mudimu to Charina. She got to show what a worship. Worship is federal joke. Amen. Now, all exclusively dedicated to God. You are no, everybody man just for get that line. You are never dedicated to give over to. Now, when can we have fellowship with God. The fellowship and all it must be a consecrated life. Is more and give it over and only to God. Hora aone mo o sonje o hwetse ntwe e go shumisha go ba o shumela o mongwe e sebe modimo because ke exclusivity ntwe era ke ya modimo and yana knows. Amen. So ora ga bolela Jesus Christ ga e bolela taba ene ka mantswe a se Bible ore ge motho mongwe a ka rata mosadi wa hae ba rata ngwana hae mama le papa hae go mphetsa Antoine. Kuri ka mantswe a mangwe erare ge o le ka consecration o le ka lerato le uri ge o dedicator go tšea bophelo o gafe ore o swantse modimo a be ena wa pele ra ka mantswe a mangwe consecration o le ka o tšea modimo wa mo fa the preeminence ka ra bophelo ba gago a go ne wo mongwe bale ge ba re o tšea bophelo ba gago fa modimo tšea preeminence kore o tšea le emo la pele ke bophelo ba swa le ba kwana. Amen. Because you already quite in a little child, and Jano Recano do not like the Hancharan. Maraquane, Yamo, Eva Cavan. I would see soon. I will have a little giant, but nearly half. So, give an entry because you more tomorrow about Quana Mudim. You are never Quana, one Mudim, which is our Quana is Quana Mudim. Good Quana, Mukimu fella, I didn't Sassarata Moe. Ese uro kwana kwetsa le fase le go shumisha ba ke nkunkuro bana uno ba kumutse so ase kwana yiwe no yiwe ke bobelete gore ge ba re o kwana ya modimo ba wena le modimo a ka dira se sengwe le se sengwe a se ratang o sa motšhitše dipotšišo o sa belaele mara lefase le ka se dire ntho mo wena kana a se wena kwana ko lefase o kwana ya modimo le tshwara bana ba modimo and then consecrating a place and a consecrated people. Well, lifilo ka bolona bana ba modimo is very important. Re ka mollo tsa semoya ka thoma le mo meboya e hang around in places. Meboya le na se tshele tlakamo meboya e dula mo mafelo e thuto ya semoya ya very strong le batho ba bangwe ba ke ba ile mo ba le go ka lebele. That's why modimo ga ba ruta bana ba Israele gane. Okay, brother Brennan it is much easier to preach a motabanekele than to preach a golfile higher than Kudu can never the meetings go to hollow each other money or because labor to Balishuna but Bona Moyol Momo, Kona, who are in well, hey. More difficult to do a Molo activity when the letter happened because there are Pili Camoli Vijamoramu. Listen to Tomepele Horamolemi or Hey Mumaretin Little Chanelio on that's why about 10 times harder. Preacher, pulling for the little as if that happened. Litagamo, Banabata, Chekamuka is all Chekamuka, Takamola, Lilo Jela Kamukataban.
tse ba tlile le tsona mo sekolong se ke le bega go di khora le di latla le feta di latla. That is why batho ba go rapela mo higher places ba na le problem e kgolo feta ba because they must work 10 times harder. Kare every week le tswa mafase kare le ile le tsamba ba mo ba tsena le itse ba ka ba ya brother Brian le ba la gantsi ya ge national convention mo le felo then ore during the course of the convention go tlile o mongwe motho na mo la tlile brother Brian wa tlamu ja man mo professor ke na le bothata sa le ke no fitla mo conference mo ke na le ke kwa ntwe ya pressure ina le mata too much emputa go la modimo e re kwena modimo gore ntwe ngwe ya mpotsa re kwena modimo jwale ke no ke ngwana modimo ka ntwe ke tlogile ga ke sena yona ke ntwe mo convention ya ke tla bolele yona ja ka mhlanga modimo na gantsi go tsamaya go na le mystery o sa o boneng ke botsa ke mang di tsa mo profeta ga mo lebella no nna sena modimo mo lesho go le go tsebang a sena modimo ke nna ngwane ni wa phulutse jwala ka wena eno ba nna nga lo ba ke biditswe ine office ya minister wena le wena le mo modimo o bitsa go bya but go je gore ke nna modimo twitwi a wa se yo ba mo profeta ka mpho ya hae ka lebelela gore na go diregile ka ra bophelo ba monno gore ga lebella a se go no fitla gore o yo ra lebella monola a ba bona ka pela the day before ya maabane gore o khitile gore brother o tlile convention e maabane e be le mo ara conference but before brother wa fitla go ne le monno mongwe na dumela gore brother Brenham ke yena modimo a sa go no fetsa conference wila a tsamaya buka out of a hotel room a boela a go ba ya dira tšea ba tsuja tsele go di task tša ha jwale o ga tlo buka go tšea room e se sentse ya le jwale mongadi taba o sepedi wa o dumela mo profeta ke modimo mara moya wa so sepedi gra moya ise moya o dira ba pele mara moya o guide ba pele ba o hengile ka mo roomong jwale go hengile ka mo roomong o la wa modimo ga robetse o la la botswa dilo go khelo ga sentwe ngwe etelele gore ba re le ditse fa so khelo tsa ke batho awa just a place in on its own me boya e khona go momela mo mafelong then o tsoga mola o kre o go le tsa tsema ke di tsa go ka bale go sa tlhokomele le njula modimo ka re God is spiritual ke spiritual mara sefe bana ba mo me boya e ba so attached to places mo lore go fitla mo lore e go tsia motho aleng anointed ka moya o itse gore mo tle ma fitla ngwana a anointed le felo le ka sele se le moye that is why re bolela ka go ta service gore re bolela ka fellowship with the father se re kusholo modimo a tlo kopana re le ka kopana ba le ba modimo a tshiki di chorus re opela ku no re ka di opela as long as go le di condition because mo go tle mo ba opela ene ba re go feta opela ba tsa ba bone batho ba ya go di gaming go ba ya go di lentsi dingwe le go di competition tse di kono ukra ba pela di noto ba go re kwa re pine ya le mela straight away pine ke yona ukra le thabile ka mokale ya jwale le thabile le thabitse ke environment le mara so go di mutli wela se ka metle ga batho ba thabile seng sa bona ba ira go di mutli go na le dira modimo a tle mo batho ba thabile ke consecration gore consecration ra a se le tšee maphelo a lena le a gafela ntho a se tše lefelo le le rapela mona le gafela ntho o se go be clean bophelo ba motho bo be clean and then le lefelo le batho ba le mo lona se ka gore go dirilwe lo tšedi mo pele ka mo gare ka re meboya e hengile and ge meboya e hengile modimo a na a tlo tsena ka mo a kopakopana le dilo se le dilo that is why go le botlhokwa gore batho ba sone ba fitlha ba rapela ba kobekile o kabe di le gone ka no ba šala morago ba tse maphelo bana ba dedicate mo modimo a tla kgona o tla mo lefelo leo ka tshwana ge meboya e nkebe sa šome bana ba modimo nkebe ntho ba re ke sefola e sa bereke ka re sefola o ka re ba tlhakantšha tse ba di tlhakantšhang ba o tseba go tlhakantšha ba se bea samuele le tlo feta ka moka ka re se na le matlo sefola se nyaka motho wa sona se mo tshwara ka leoto e korobile a tshela re h ba ka tile mona ka moka mara se nyaka o because a go botlhokwa gore wa sebeleng a eno mo a se letse gore go fitlha kry-a pressa se se thankgologa sona se eme mola se emetse motho wa sona se romilwe ka leina jale se tlo tshwara motho wa sona ya tshwara bana ba motho and a ke rate go dumela gore ke mang le mang a kgona go dira ntshweo because a se re le motho a ka a tsota o mongwe a sa monyake a ka metsa ka sefola le ba tlhakantša dikota tše dingwe ba ditsentše ka ra suit 8 wa di bea kwane di ka se bitše selo because a one di-powers
go go ja motho ana le ntwa connect le yona somewhere ye no tlo gona o bitsa ke dule mo e letele o mongwe ya monyaka so mara me ba ke ka o tlisha taba spirit dwell in places o sna ba the spirits di gona go cause havoc di gona go cause malwetse di gona go cause maku motho a di biditseng a seo jwale ge di bolaya ka ntlo ya modimo ge go na le di-spirits tse batho ba tla le tsona ka kerekeng di dira lefelo le le ba boima ka rena di dira e seng fela go le ba boima le moredi ga a fitlha ka se kgone go tseba taba jang e seng fela fao le modimo a ka setle mo lefelong le le jwalo ka le modimo wa rena a tshware tšhila le tshwara e bolaya ka cleanness gore modimo o nyaka lefelo le le lentle ba ge bolela ka fellowship with the Father re bolela ka dilo tše di dira gore re gore re setšhele re tshwanyo ge ba re batho ba fellowship le ka se fellowship le sa kwana jale ge o tlile ka molomo o bolela modimo but atmosphere e le mo wena le bophelo ba gago e sa bolele selo ka modimo a fellowship le wena ka re o mmitsa that's why bolela re ba bitsa ba re morena a ba tsebe go na mongwe bebele re le tompitsang ka se le araba a zore ka metlha ba re jehova theoga no o tla re ba dipiditse bana ba go na le leemo le le dumelela modimo o butse batho a ke no bitwa ke batho ba le ka mara seretse se sengwe sa tsore ke sa kokare e ba bitsa so modimo a no theoga re batho ba bitsa modimo o tshwanetse a tlhomphiwe ba re le bana ba modimo bebele e we have fellowship with the Father ke taba e boima ke taba e kgolo ye maatla e gore o kwešiše gore o le ngwana modimo ge re fellowship with the Father a re no ra ge re kopane re le ba molaetša re betha matsogo re thabile tsa dipina tša modimo theo ba re bana ba modimo ba thabile no go na le dilo tše se di diriwe ka mo sengweng tše le gore really theoša modimo ntle le mo re tlo kopana mengwaga e tlo sepela re sa fellowship le modimo ke le rena re fellowshipa modimo a seo jale e tšea se sengwe ka mo gare ga batho and then e tšea ko gabotse e direga ko leemong la semoya lefelo la bona le be clean batho ba be clean and nako ngwe batho dilo tša bona di sa tsamaya go tša ba bolela ba re ntapedišeng go yo monyaka motho ga gone le ntho e bana e dira ya right o no ba e tla kerekeng le mmona ko le ka tšatši la o tla kerekeng wa tla o itša ka o dira ka mokgwa one ke ga le mo modimong mara dilo tša gage modimo ga di attend mathata bebele ke tla roma morongo wa morena a be le naba la manaba a leno ge le morongo wa morena e se le naba la manaba a gago a se mo ka ba botša batho ba bangwe wa re jale bona re la tlo re o tshikise o biditse dilo di eme mola ke dintotoma a di tsamaye rena re botsa gore dilo setsuwe ke tša ga di tlose modimo a bere ka mokgo bana ba modimo ebile we have fellowship with the Father o senye le kutšo ke leemo le lengwe le le nyakang a deeper life ka mogara mokreste go tshwanetse go be le tse mokreste a ikemiso a tše bophelo ba a bo dedicated only for God a tše mmele wa ga o dedicated only for God a tše moya wa ga o dedicated only for God kgopolo tša gae only for God mara jale ge o tlo dira ntho nngwe ye nngwe o le gae ge o fitlha mo o tlo direng you are not a dedicated person you are not a consecrated person jale modimo ga a sa kopaneng le wena o tlo re begele gore nna modimo a nkarabe a gone ka mogore ka o thuša re ka se motse ka kopana le wena a beile a conditions tša go kopana le ena le a tshwara bana ba modimo jale re ya mo lengwalo la ba Efeso chapter 4 re tlo bua mo tabeng ya rena re e bolediše a ke re tshware lengwalo la ba Efeso chapter 4 ge re fitlha mo lengwalo la ba Efeso kgaolo ya bone bana ba modimo re bala ditaba ke tse ke tlo ke thome mo verse 17 mola and then bana ba modimo a re thuša amen and then jale yona e bala ka tsela ke re tshwara bana ba modimo because e ya ka garenyana go feta go no bolela re kopane ba tumelo e tse wa ka mogore ka go bolela re tlhatselana jale ka batho e ya ka mo garenyana ene go fitlhelela ge taba ya gago e direga ka mo gare ngwana modimo ka nnete e seng ge wena gore botsa ka molomo no bebele re setšhaba se seng reta ka melomo dipelo di le gole jale pelo ya motho ke mo go sa fitlheng rena ke mo go šomela modimo and ge modimo a bona ka mo gare go se right tla go thuše wena o ne fellowship le modimo o ka no gwelela all you want o ka no bala di-spokelo tše 30 ka hour God is not coming go botsa nnete modimo a o tlo mo thušetša o performa modimo a se motho he knows what he wants ya tshwara bana ba modimo jale a re baleng fa o kore e re this I say therefore ke Paulos this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Everything about kili t-shirt about le se ka la sepela ka moggo ba ditšhaba ba sepela because go na le ka moggo ba ditšhaba ba dira dilo ka hona
ge ba bolela ka go walk a ba no bolela physically go no sepela ba ra ka mokgo o ke tshwarang ka mokgo o sepelang ka ona mo bophelong dilo tšeo di dirang ge o phela ge o lebelela leemo le o le kala ka gore o le sepelela ka mokgwa o ge o o tlhalana le se o sepela ka mokgwa bebile le sekela tsamaya ka mokgwa ba ditšhaba ba sepelang ka gone ore this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Ba tsamaya ba shirifetse dikgopolo gore go na le kgopolo e nngwe bebele ba tsamaya ba kaeta ke se se le mo dikgopolo tsa bona ke vanity. Vanity ke le fela gore ke ntho o e dirang ga botsebotse a ene go ya bebele the Gentiles ba tsamaya ka mokgwa o and then come on to ba le wrong understanding ya dilo e re tsala pele mo verse 18 having the understanding darkened being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart e re ka baka la kgopolo di taba e re kgopolo understanding ya bona is darkened go na le dilo tse batho ba sa di kwisising ke le ba fofetse ge di tla mo tšeo kore ke batho ba ba ka sepelang ke ntho Jesu ka se na bolela o mo a bolela a re no se fofetse ka sa tlhatlha tše dingwe kore ge motho a sena direction o bula kgwetsa le šala le morago le fetša le ilo mo morago mo ke bona gantši ko di-funeraleng kora ba bangwe ba šaletse morago nyana diheshe di tsamaile ne ba no šetse o mongwe ka mo morago betha di-hazard le ena fika mo junction mono ema kora lebeletse ka mo lekamo molokoloko ka moka o shitse yena o ka morago and yena o tsamaya kitima sa tsebe gore na o kitimela ka a ne re gane ke ka hwetsa somebody kopi ga ga kitima le bona ba kitima le o mama ka tanya ka direction ba mo ma ba gape nna re shetse yona ka morago ena se a ba bitsa ba re la tlhike no mara o ne le instruction e tsweleng go lape gore a re tsamayeng re šale eng ka morago a se ba šala yena ka morago ba shetse o mongwe a se a bolelwang ka morago bale ga a fita latlha matso le bona ba timela ka moka le tshwata bona ba modimo jale mo tseleng ya bophelo go na le dilo tse modimo a di expectalo batho ba senyo ba ditsebe ka re ditlile ntwemfa and go na le dilo tse le re le bane le tsona re di fenye and go na le dikgopolo tse batho ba nagana gore ge ba dirile dilo tse ditseng ke bona bophelo ke yona tsela ya bobebele e re ke bošiko e re ka baka la understanding ya bona e darkened gore e šilofetse gore go na le ke deception e twe ko forwa ko go interpreta bophelo ka mokgwa modimo a sa boboleleng ka gona e re ka mantswe a mangwe ba tsamaya in darkness ba le mo lefatsheng le bale ka mantswe ra gore go na le se e leng bophelo se e le gore ke yona core ya bophelo ye motho tshwanetse a etseng batho ba bantši ba tsamaya mo lefatsheng la keno ka dikgopolo tša bona tša re bophelo ke eng then ge ba tlhokofala ke gona batho ba go bona gane re dirileng and ngwana morena ge ba fitlha mone ke gona batho ba go lebelela the truth ba gona go lemoga gore ape ntshwene re e botswa ko lefatsheng e se yona e kgolo go ne le dilo tse be di advertiswa ko di-billboardo go ne dilo tse di be di bolela ke televisione le internete dilo tse ka moka tsone tse le gore ba ile ba šala tsona morago ba re this is the trend dilo di tsamaya jwale dilo di išola jwale kore ba kry-e dilo tse di advertise ba latetse tsona how to be a successful person how to do this you know ba latetse dilo tse ka moka jwale ga ba tlhokofala ba kry-e le gore dilo tseo ka moka tsona go le le nngwe e le gore ba fela ba tlogela yona ba ya go dira tse ba fetelo ke yona the main thing and a ba ne le ka tlulu ya go thoma bana ba modimo e ba a shock a total shock and surprise ke batho mo le more ba dirileng and ge ba lebelela ba go tswela ba mo lefelo le le ba ka se sa direla selo jale motlanka modimo wa bolela ore le se ka tsa majela ka batho ba shilufetse megopolo gopolo tša bona di darkened ba darkened to what and ka baka la gore ba shilufetse megopolo ba ile ba ba alienated to the life of God because go na le bophelo ba modimo bona senyo ba ile ba bona but these people were darkened e re ba understanding ko shisho ya bona ka rena modimo nya ka eng ka re bophelo o senyo tsa ile ba so darkened and then go fika e ba darkened in order le taba ya modimo e be alien go re go bela ka taba ya modimo ke something se ba sa phele mo sona ke something se strange altogether go na ba se ke alien ba re ke selo sa go tshwana le tšeng
kore a se ntho ya mo phelang ge o tla ene selo ge e le alien kore se disturba ka mokgwa o šomang ka ona ge ba tšea mohuta o mongwe wa sebjala ba utliša go ba this is an alien plant kore everybody wa makala magale ke e bjang go na le setlhare sengwe ne re se bona ko sešwangbobe kwana mono mongwe a bolela ra setlhare se sa misbehavior kore ke re sa sekwešišo sedira kore se tšwa difrusi mo kutung se na le dikala jale se na le everything o ka se kry fruit kwane e tšwa mo dikutung kore ke re matšatšo ma setlhare se mara ke sa mofuta ma o mongwe brother a bona setlhare se sa misbehavior ke alien kore se nyala ka mokgwa sa dire tsebe di tla dira ka gona maybe ko se tšwang ba di baga difrusi mo dikutung then matlharea ke a moditse mara o fela o tshwara ona mo tlhareng o goga o eja mara ka mogore na le tloa ke ditlhare a go dirwe so jale batho ba tsone bophelo bo bongwe ge ba bo lebelela ba lebelela ka mokgwa modimo a šomela ka gona ba go tšele taba ya modimo ke alien kore ke selo se šele ke mohuta o šele ke motswa go šele wa taba e seng modimo ne the life of God le tshwaro taba ya bokane kore ba phela bophelo bo le gore ge o ya o lebelela bophelo ba modimo o lebelela bophelo ba bona ba batho ba bantši ba lefase motho wa ka phela bophelo ba modimo o bone gore a ba motse bona o tsenekeng le bona then re tšhaogele yona jwanong e re ge e bolela mola e re then ka baka la ignorance ya bona go na le dilo tse a se ba di šetseng because go na le dilo tse sentse di šetsiwe gona bjale ge motho ba re o ignorant ba ra o blind to certain things go na le dilo di bona ba mara ga a di fišetse o ignorant ka tsone then e re bjale ntho e costeo dipelo tša bona di fifale because modimo o bona from the heart bophelo ba modimo a se ntho ge ba re bonang bophelo ba modimo a se ntho no bula matlho a bolebelela go na le something ka mara pelo ya motho sa go kgona go bona jale bebele dipelo tša bona di ile tša foufala kore le ge le ka rera modimo le le ka phela modimo mo pela bona a ba bone selo because megopolo ya bona e šulufetse jale motlhanka modimo gore le sekela ba ka mokgwa oo then o tšwela pele mo verse 90 who being past feeling have given themselves over dedicate rile ra re ba re ke to give over jale ba ba dile give over ka thoko tše dingwe mola ba bangwe ba ke neela gore bophelo ba bona e be ba modimo fela go na le ba bangwe ba tsere maphelo a bona ba aga fela mo dikganyegong e re who being past feeling jale nako nngwe nkere ba bona bebele e bolela dilo botse King James e bolela dilo botse e re who past feeling a e rora ba sa kgona fila ka ditlalo di a bereka le tšeo ka moka tsone matlho a bone tsebe di a kwa go kgona go fila mara bebele they are past feeling because go ne le another sense ye ba sa e šomišeng ge ba re motho past feelings o ra re a sa kwa selo from that sense ge ba re motho past feelings maybe tsebe ya motho a e sa kgona go kwa ba re ke o past feelings o past hearing bale ge bebele batho bao ba fihle ba phela bophelo bo le gore go fitla mo le le feeling o le le ntho nngwe ka mogare e le dula modimo le bolelo e swantse e sensiwe ke motho wa ka mogare mara batho bao ba re bana le matlho le everything they are past feeling a bolela dilo tša tlhago e bolela ka motho wa bona wa ka mogare wa e tshwana ngwana modimo e re a ba kgone go sensa se swantse se be ba se sense so ba bereka kgatlhanong jale ba controlwa bebele e re ka baka la gore ba le past feeling go na le a feeling go na le a sense e swantse e ba thuše gore ba tsamaya mo bophelo jale bebele e re who being past feeling have given themselves bona ka beng have given themselves over to lasciviousness to work all uncleanness with greediness jale ka baka la gore ba le ka mokgwa jale ba tšea selo sa ditšhila ba se ja ka megabaro kore is a deceived man ntho e be sa swanele goba e le ntho ba le mo go yona ba ija ba phaketšana kore ba ija ba baka o mongwe a nyaka go tswara o mongwe a nyaka go tshwara mokore wa bona ba baka nthoe da bona bana ba modimo ntho e lefase la na le lebeletse le bija ke bophelo ka mokgwa ba tsamaya bophelo bona bebele a se ka mokgwa oo e re ba dira ka mokgwa oo ka baka la greediness mara verse 20 but ye have not so learned Christ if so be that ye have heard him and have been taught by him as truth is in Jesus. E mara ge le lena ga le a ithuta Kriste ka tsela eo
and ge a bolela ka or e seng ge re na re ruta ka yena or because you have heard him and you have been taught by him well go ne le mo rena re le ba re tlo tla re rera ba ka re le la modimo le bona le go tlo ba le ba re mara ge ba re ba feta go rera ka moka bona go se go be le ntwe modimo a dirang ka se se relile that is why o bona go na le marapedi a mantši ba go na le batho ba ba latelang dilo tse dintši ka fasa leina la borapedi ke seng tša modimo because le ge ba feta go rutwa ke ba rutang ga ba kgwetse kreste wa ka ba rutang because taba ye modimo ge e boletse bana ba modimo a ile ka ne gore ka tlhalosa ke motho ga lekana that is why le ka rara dilo tse dingwe bana ba modimo a go iweng ka mokgwao batho ba ka seemo because ba kwa lena but bebele re ge le ithutile mo kreste le kwele yena ke yena a le one a ka go kgona go confirma the truth ka mara ngwana modimo go na le ntho e nngwe ye le ge ba redi ba fetsa go bolela e swantse e tlhatsele gore ye ke taba modimo ge e ka se tlhatsele e tlo ba re wa bona jwana re imetsa ke ba and wa tsebe motho ga imelo mosape e o imelo wa imelo o ka se kone gore o no rwana selo mo mo no fela se bea fatshe se se sa batho ba o di no bona se sa ba le tsara bana ba modimo ya bale bibele ge e ra re bana ka mantswe mo ge re ruta ke kreste a o ruti mo name o ruta ka mo gare go na le ntšhwe kreste a sentse a di dire gore go na le voice ya modimo ye swantse e bolele le ka mo ra ngwana modimo e ruta ngwana modimo gore ngwana modimo a tse gore go diriwa eng and then ge voice ya modimo e go ruta ge dilo di ka bolela ka mo ntle mara ge o tla voice ya modimo e gore o re e dira monna o re but ke verse 20 actually ka verse 20 but ye have not so learned Christ if so be that ye have heard him ke ka mo gole mo kweleng e seng ge ba rera no ge ba feta go rera le Kriste se ja confirmation e leng ka marago e khatsela se se bolelwa ge o ka nnete o kwele Kriste and then and have been taught by him as truth is in him that verse 22 that ye put off concerning the former conversation the old man kore thuto ya modimo e sene re fetsa go bolela dilo ka moka voice ye o ikwang ye o irutwang o kore mo ke rutwa re ke swantse ke tlhobole motho motlana amen ke mo Kriste kore dilo ka moka di ka bolelwa o ka tshwara di notes wa tshwara di history wa tshwara di reference tsa mang re le kae conferencing kae lenyalong kae ka double service ning go dira galwang go le bose dilo tseo ka moka tsone ngwana modimo ge di sa fitlhe mo di dirang voice ya o kore there are certain things that you must stop doing wena o sa kwa batho because bebele o swantse e fitlhe mo e go botsa you must put off the old man and ge re ka nnete o kwelena a re tlokwa o di buša ka leso o di ntšha ka moka o re ge ke bala mo lengwale la bacorinthe ka bala mo lengwale la timothy a se ka mokgwa o kwang ka gona ge o ekwa you put off ke ka mokgwa re tseba re motho o kwele when you put off that's when you have heard but if you don't put off you haven't heard anything a so wa kwa Kriste o sa kwile batho that is why voice ya motho a e kgone go fitlha mara re ke ishe taba ka shi that you put off concerning former conversation ere bophelo ba lena ba gale because go na le conversation e bela ka bophelo ere go ka bophelo ba lena ba gale re sentile apole motho motala wa lena which is corrupt according to the deceitful lust whether o senyegile gore go le ntwe ngwe o senyega ka marago that has been corrupted e rata dilo tse modimo sa di rate bale ge le tšwela modimo o le bolela le swantse le fitlhe mo le kwang ko wena go na le an old man mo go na le motho motlala mo le ke swantse ke molatle e re motho ka re go tsamaya le ene o ya go corruption ka re this is a corrupt man why you should be khanyo right and then o re ge o fetsa go latlha dilo tseo and then be renewed in the spirit of your mind all right se Kriste a se rutang ge se ruta ke Kriste ka mara motho le ntšhela modimo le fitla mola bibele e re batho ka moka e tlo they shall all be taught of God amen ge ile modimo a ruta ge mareri ba fetsa go bolela a ke go ne le mongwe Jesu na a bolela ba a ruta go thabeng a ruta ba ke le man a ba mo ke ba fetsa go se mo ge ba fitla go gae ba dula fase le ene ba mara se tshwantšho sela o se rutile jwang
gore ba nyaka ba ruta ka mogomong se ka mogolo jwale ke mola dula bona rao le nna gala le tshwara go bolelwa ka eng gape tshwantse gore ke ona a tlisa dilo tse di boletsweng o di tlisa mo bona motho ka motho gore ba thoma go ekwa gore e ra so jwale go na le go botswa mo go le mashabašaba go na le go botswa re dutse ka mogo mara go na le mo modimo a tseang taba e a e tlisa mo wena a e presenta le modimo wa eng wa ekwa re e nyaka godimo jwale o ra wena o re latlha bophelo ba kgale number 2 be renewed in the spirit of your mind ntšhafala mo gopolong o se sa nagana dilo ka mogo o se sa interpreta dilo ka mogo ge lentswe la modimo le re or maybe le ka be le e ra gore or maybe ke wena wa nagana go na le the mind bibele re let the mind that was in Christ be in you ge kgopolo ye e be le mo Christ e ba ka mo wena e dira gore o se ke wa ke naganela right and that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness jwale o thoma go apara motho o moswa re ka mantšu a mangwe ge lentswe la modimo le bolela le seng le bolele wena go feta just your incitement listen to the insight of the incitement ka ge le bolela la mathomo le bolela le wena mara ka mogare ga ga go ne le o mongwe ba itwa ke old man ke ena go dirisitse leo tse o di dirileng ka moka thagale le sonje le fete mo le fete le khotse old man le mo fete le tsena ka mogare le bolele le se se leng ka mogare ge se thoma go kwa gore lentswe la modimo le re ke sona se se tlo go botsa gore you must put off the old man old man a ba re wa ka montle go le mo gape ka mogare o seng mo thobole bibele re ke ena a leng corrupt amen go kwa lentswe la modimo le bolela so and then when on nyaka go dira so ke corruption ya the old man mara that old man is deceived is blinded and o tlo phafoga ge old man I ga se no o se no tlo mo mmele o kry no happen to interested a se ka mogobe ke nyaka wa tswa jwale are ba lefa jwale go bala jwale motho motala motho bolalwa jwale o ya go fellowship le modimo ka modimo a tlo fellowship with the old man bibele e re le swantse le apare le mpšhafa le mogopolo le tlhona go apara motho o moswa o a tlhodileng in the image of God for righteousness and holiness jwale motho o moswa o ka mo gare gare go na le ntho nngwe e swantse e thomege deep within you ntho e thomega jwang bona the old man o dirang e kwa bibele re apola motho motala bona the old man o dirang verse 25 ke ena o le motho bolang again ill put off the old man verse 25 ill wherefore put away lying jwale go na le maka a se motho mo swa jalo ka mara maka a ga ke old man wa hao hey jwale ge o le sa bolela maka o le old man and old man o corrupt and ga le corrupt a ka se kopana le modimo ba le ka fellowship o ka nna le old man wa mo kerekeng there's no fellowship for you wa tsora ngwana mo re a wena o fellowship wena o tsena kereke ka modimo ga fellowship with your old man o ne le se swantse se tshwana le ena bibele wa creating in the image of God go ne le ntwe mo ile swantse be the same ambitions the same intentions ka mara ao tse modimo a le tsona ga o ne le ntwe mo ka mara ao o itla se bisimara e se ne go dira ka mo modimo a nyaka ke old man o thusi and that thing ke modimo a sa nyaka bibele o corrupt and is deceived and is blind to truth and alien to the life of God because in is a life. Yeah. The life of God the life of God but a get se sengwe se leng go ntle bona ntwe e dira le tse e di dira ka mara it's a life go bona motho a emela ya kwa le batho ba go because this person is alive go motho wa phela re bona ka di action le bophelo re bo bone ka mara re bona ka di action re bona le bophelo ka fa wa mama o dira go wa shuma o dira go kuka dilo ma it's alive mara bophelo ba a lo ba go kuka fela we are extraña yeah the way we conduct anga hona towards a dilo tsa modimo is that same life yes ne go bala bible yes ne go ta service yes ne go kwa le dilo modimo yes ne go bushwa yes ne go khadiwa that is a life in you that is an old man baby putting away lying speak every man truth with his neighbor for we are members one of another be ye angry and sin not let not the sun go down upon your wrath because the old men are ke ena le tsia go ke bophelo
asuru ke nguru wena go diba no a ke me bono asuru plana o kwatala bokae mara go le ntwe mo ke go ferekantša ge fetša go ferekantša o go tšele man ape a ke fetše gore re dula fase le ke bala bible because a go ntwe ya go moya wa ka wa thibana o bušetša tšhela kwa o bušetša bible re ke no juice old man a go no le balla le ntwa modimo o thukutšetše ma motswara ape ntwe ke mo dika mara batho and ngwana modimo that thing bona old man a le gona ka baka la o kwata o dula ka moda le go thabile se lo se go sena mathata o gona mara o thoma mmona ge go ne le dingwe a thoma bolela maka gore o le bale le wa gore ntwini ke gona ntwela a le gona ge motho a thoma bolela maka ba re go old man awa o bolela le ka gare ba le tla gona ge a be fela o tlhala letšatši dibeke di fela ke old man o ka mogare ke sign ya gore o ka mogare a se gona ga a tsena ke ena a dira dilo tše bjale ge o na le tlhabo ya moputso le ge o ka tla servicingwa tša dikgwedi le dibeke o le sweet ya di le lengwe ntho ngwe ya thuna o swanetse se gore o gona ke ena ke ena o la ka mogare bebele ke ena se dile mo apole a ke wa e tshwara if be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Ka go le lo tše dingwe ge di dira wa kwa re Satan o gona o mo file pleke la tsara bana ba modimo neither give place to the devil gore Satan o gona o dula ka mara batho ba rapela ne ba sa tsebe mara ntwela ya gore motho a re a le morapedi a jole botsa maka o yo motho mara wa sa ke se a re bro wa tsona ko mabaka wa sa di tsa mpofa ena a se a go fikisela a motho ntwela motho a beso ke tlhago ya kgale ya maka and the devil has found a place o dula Satan ka mo le tswa gore a re ikwembotse bebele le se ke la ba blinded o le so ga bolela o re if our gospel is still hid ge evangeli re bolela e sa le phitlo e fitlhetse ba modimo wa lefasile a fofatšeng dipelo tša bona there's something e dira le bolela dilo plain ba se ka ba dingwa le reng ke le boletse ka gospel a gane ntse go lwa le tša tseba le dira modimo ntho e dira motho a kgone go ba ka mokgwa is because o na le tlhago ya kgale jale ge o na le tlhago ya kgale you cannot fellowship with God ke yona ntho e dile modimo a tlogela Adama ge this thing e ba e bitsa ke old man e thoma o dula ka mara Adama amen Adama ka monte be sa le yena o ge re modimo ga e tla Adama ba fela ntša di-chorus le tše modimo a feta mokoba ka mošimo o ba fela chorus le ko ntle ka old man modimo a e kore kwa chorus e opela ko kae modimo a sa ye ko go ne le tšengtše re swanetse go ge ntho e dira modimo a kopana le batho keng right let him that stole still no more le ba le ba utswa ka ntho a ba e be utswa ke old man ka dilo tša batho a di boine but rather let him labor working with hands the thing which is good, that he may not have to give to him that needed. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Or mga old men is your soul. Right? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edification, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. But when I look in the Holy Dira, who grieve the Holy Spirit, because when I'm only go to la money for the Lamali. That's what. But if I'm only grieved, who cannot agree the Holy Ghost, I do the move because it's grieved. That's why Revelaka fellowship, Revelaka live fellowship. Really disturbing the atmosphere. The best way I was here the next service. We let's say we see my tourists do, but never get him a service. Come on, building. What's the mood? But never look at him. Come on, where would you most want to do the one? Would you want to do the Malatina? Whenever look at him about to report, I come again. He lives. Any woman can do the one it can open a little. And you know what is the point you look up on it? Because when you keep vanity of man, I need camera. Look at you.
le di dirla seo ka o prophet so go modimo a gona go worship with his people. Peter o ga bolela and John o ga bolela o re we have truly our fellowship is with the Father. It's amongst ourselves really happy. Modimo o sonje a be gona a fellowship le rena ba fellowship ra ntshele bolela ke modimo a sanctiona se le tshologa go se dira modimo o sonje a be part ya lena se tle se gona ba a success. La tsara bana ba modimo Bible will give no place to the devil. Evil talking of one another. It give not the Holy Ghost of God, whereby ye are sealed unto the day of the redemption. Verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Le balelana go le Bible o bontsha se se go ba modimo mo batho le ba ba le ke rapela ntse go ba modimo se maka go itsepa halako bitterness bro le nka ba ka dira ka boelela service a bolela so gampe ka nna a se sale a ke rona le rutile mo bro sibilo ja di dirang confused why twa but a re boele mora mo ngolla na First John chapter 1 go bontsha ngwana mo ba go re motho a le bikore le rapela ka touch go ra le rapedisa a le bile mo ntse go le bushiso at any time Is any rapele so or else bona tsamaya or else ya Please don't call Alright, verse 1. First John chapter 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes. Which we have looked upon, and our hands have touched of the weight of life. But the weight of life. For the life was manifested, and we have seen it. But wa gopega ka motlholo mo kgarebe ile ya lo ba le ngwana e se kopane le monna. That was what they say was boneng. That one ke motho e bele ka le bope bele motho a tshwana le batho ka mona se ba se boneng ke the life that was in that man. Alright. Not him. The life that which was in the beginning ka se se bele ke Maria se 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 go mathomo ore se re na re se bolelang ke se re se be se le gona go mathomo re kwile re go mathomo modimo a amen ba modimo ba la medimo di mamedi well ba go no bona e le ka mara monno characteristics ya ke la ya go mathomo because power ye tswang ka mara this form e tsona le power ye la ya go mathomo ke se ba se bone amen well Bible e re batho ka o shinofa le gopolo they are alienated from the life of God bona le mohuto mo wa bophelo a o tshwane le mophelo wa tlhago le tsona bana ba modimo ba o re ga bolela mo verse 2 for the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. But reboni eternal life. Amen. Amen. Yo ba tsoba mo bolela ka bophelo bo sa fele bana na ke motho o tlhokofetse so. Wa tsa le tsa mamodima a di mo modima ye so go ngo go se be mo lefase ba this is eternal life. Eternal life is in true. Eternal life is a more fasting. It won't allow more fasting. Amen. That will be one of them. Bupilo. I go over to Bupilo. One and one. I agree about Bupilo. Bupilo, what how an earthly life, a natural, an earthly life, the eternal life, and it's all. Earthly life manifests in the form of a thief. It's a mutual Lele ka moka ka mo gae mara le magalo re le ntwe shoma shoma ka ra motho a re isisi mind wa ga o different from wale go re ge le bya dilo mind wa o kitima mo di madilo tse ga feta matsamaya a le bele le jwale ka le le tsamaya ya le ya di shopo
yena o tsamaya lebelela mafesterane le ipatli ke dikoto ba fitlhe ka mo dikoloi tsa batho go na lebelela koloi e phaka mo ka metlha gore ke mind wa hae. This is a life of a thief. Goba bophelo ba legodi ba mara legodi bo mo fa menagano menagano le gore a e tsamaya ka moraga o tsamaya le ena mo mara tsa di bonang le ga go theletsa go bolela gore motho kati ya tshwere motho gore a se a hae o thoma go tla le di-idea so mara wena botsebotse dikhumi tsela ke dintsi kwa why re sa split gore tle re kgone go fetsa ka pele ke di-plans ka mogare wa tsebare ga ka ba go convinsa jale wena o ditumola innocent soul o ne o tshwere dilo o kwa setori sa go botsang ka sona sa nako le go boloka nako ore a re tlisha mo phini ditireng wena o ya ka mola kare dilo tsela o di kgethang a di tlo tseba re nyaka ke dio mara tšhelete ke tšhelete 200 ke 200 ke kalentša o ntšha tša gae pele a fetša o ntšha tša gae o ntšha ye wena ke nyaka gore ga o bontšha receipt e o bontšha withdraw 200 o ntšha ye o ntšhiše ye nngwe. This is the mind of a life. Wa tsara bophelo ba le kgodi go dirang gore le ga tsamaya his weight and le power ya hae gore bophelo ba le kgodi bo le ka mora le kgodi o dira ge le fita mo gating ge ile ya motlhala ke motho o tsana le wena mara for some reason ge mabona a tima e boroko bo swere batho ka moka that life e dira monnane ka ra boroko wa tšhaba boroko is that thing ka mara wa emelela o tsamaya mo gotlhe mo o šetša a tseba mpša ke fa se ya robana ke dira gore o na le mekgwa is an intelligence ka mogare la tshwara bana mo it teaches him o na le power tša go roba di-butler proof tše le gore wena ba ka go fa chance ba roba ntwe o nyaka ba re alarm e ke ntshwa ba re koloi ke one sa tlo tswa alarm tše a se tša go tshwana le tše dingwe o na le bophelo bo mongwe tlo mo dira a kgwetse button ya go dira ya go deactivate alarm bo tseba gore bo a nyaka bo feta ba how an ordinary person ke o bontsha how a life is manifested by the way it thinks, the way it does, le di-powers tše di producers. That is the life of a living ke natural life. So o bona bophelo ka dilo tše bophelo bo le bo thuto ka gore motho wa re makatša o kry ba botsa ba re batho ba tsene ka mo ba dileng o puša mara ke batho ba mogutama. It's a life, is the nature of that life ya ke manifest ba ge banna ba ba re we have seen life aba yora monna lo tše motho la di dirile ba tšhile go lemoga le Nicodemus ke le ba bolela re a tseba gore ntho e leng ka marawa a se ntho ya mo lefaseng e tswa ko legodimong because rena batho ba tlhago ka moka ga rena re ka no ba re fika fitšana ka matlhale mara a re fitlhe mola la e tshwara bana ba modimo. And then they say an earthly life e na le mathata a yone bale ge gore o na le fellowship le modimo re tlo bona ka a life mara re life a re conduct o bona ka go feta conduct life e dira lo tse dintsi go tlo go feta conduct an earthly life ka go botsa an earthly life a carnal life ya an old man ge ile ka mara motho ne e nya go camouflage jwale ka borapedi ya kereke ya tla ya bolela mantwa modimo o kry-ile ena chief advisor or are you simple ngwana motho to ba ke isha ke sa sana for nothing ye re bela ka so bo di redibi wa bolela an old man ge a fetsa go advisor wena a gone le one thing ya dira yele modimo wa ina o no ga le polelo le botlhale gore that life is a very deceitful life e gona go bolela modimo gore re le gona o kry-e bolela le wena no ke tsoma go tseba this brother mara wa mothatsa wa the sister wena o tsebe ntwe se beng eternal life re dia a se motho fela a se no ba motho is a life you doing it is that life wala banna ba le ba tseba re batho ka moka ba jwalo ba bone mo priest a dirang ba bone motho a dirang ba bone motho a rapela mara ba bone ntwe ngwe ile re dula ka mara motho ba ba tseba we have seen eternal life. Amen. Ka re bophelo bona ka go botsa bona modimo bophelo natural life bophelo ska bunyaka bophelo bona le powers bophelo ba a religious but life mara isinya ya eternal e gona o dira motho a be di dirty secrets very dirty secrets gore le mo le kwa modimo kra di dirty in thinking le tse ka moka mara mo le na le tsone ya bona le kopana le ene ke motho o kwa gala ile wa modimo pa mo se ba ga botse gore ba ka ba nkurumula mo ba either that life e gona go opela in the choir
e kgona go preacher mara still e phele go lefase. Eish. We don't have to ask. These things they are manifest. Life is manifesting itself. And then you want to promote her. You push out wrong things. Jesus under pretense of religion. But prophet life, a life of a plant. Okay? Bopilo ke ntwe ngwana ba modimo. Bopilo bona le power is in physical power. Bona le power e ntsi. Bona. Bopilo ge o ka tja pewa jala. O re o fitle mo mafelong wa kwetse le re bopilo bo barisitse cement. Yeah. Peu e nyane ya beans maybe. E patlotse cement. Yeah. And ga o lebella peu nyane le go re lo man peu e khalike jwang. E nyane so. Ba ka fa monna dilo tsa o ya pa mo le ba re pa mo. O tlo tlhabe reka. Mara cement se le fetsa go se cracker o go khalota bona go etswa le naka pele ntwa pantsa cement se o tswa le naka la ntwa ona pele no go tswa ntwe ngwe tsalanya na so bona o tlo go ga swa ka le tsoa tshata bona ipshatile ba cement so ipshatile because it's not the physical thing of it. Life in a certain powers ge bophelo ne a plant physically ona e ya go dimo bophelo bo boleng ka mara plant go jelo plant ya go no go tswa e seng plant bophelo ba plant le go pshata cement. Amen. Bona le pressure is the little plant. No, the life in that plant. Pshata cement without pshata plant ya is the life that lives in that thing. Ye go no push it. That's why ke bophelo bo le re motho ka re ke tshwana ke go dira ja ke ra ke to push out no ba tshila fela. Hey. The one of the people who a darkened heart. Woman deceive, sweet talk, everything. Mara ilichila kama. That's a dirty life. That is the old way. Came to Mudima's fellowship. A life that can lie and hate and cheat and kill. Go to the Bible. I don't know. My brother. The flesh is like of his coming. Natural life. Are you come to did I give up pillow? Who could you move pillow? Uduchika Mara mood. No, fellow, Mutuna, I don't know that how the very thing he did around me pompe. Ikamu kamu katona manje mangabe lo baby lo ka ulela maka usithi wa kulela because that power inali that life inali power out generator just no kuri kona urubucha ngwala sintini wa rutejwa ka yo jama mona ka muthu alo kutla go ya ntlo mo lo tloja ka ntlo so is that kind of a life kona go generator inali the thoughts. And I go to size my yamu to one little petrol and no good. But I is 53 verse 1 and 2. But Kenya moving to Atlanta very good. Isaiah 52, 53, 1 and 2. He drive a wish of governor Kenya go like at this fellowship. Right? Well, Mok is our witcher got the old man. What's I know more? Because they may no chatter, or I may no chatter. Oh, chatter, or shall that man. That man, well, Jody did in the one chakamilu. That old man, well, then Milo Shalamon, as and how he peak. Which is here and I saw. Come on, return over a group of money, we do come over to Pale. Car immediately peak, well, more thousand and go well peak. Million shades, who shades you on everyone. Rivana was almost the American. All right, Isaiah 53, verse 1, verse 2. Who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of dry ground. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Like a tender plant, like a root out of a dry ground. Dry ground is more of a dry ground, Mara is like a tender. Tender root, tender plant. Punch a dry ground because
se Jesu Kriste na tlo dira it was a display of power of a life o tšweletse mo pele ha hae jwale ka a life ntho e be bontsha go ile beletse montle ya nyatela this tendanyana thing go wena o pala go ya ka o re nyako ntsha metsi e tswile gona mo di boromation di dile la bala di ya botho e tswile gona ka mo o paletswe di chipi tsenda plant e tswe ge re bolela ka bophelo ba mokreste wa tswana ngwana mo ge re bolela ka bophelo ba mokreste re bolela ka a power ye gona go paralyze anything. It's in conduct ya levels. It must be a thing that is right inside. Ge ngwana modimo ka gona go ba bebele go ruta ke Kriste o thoma o le mara go le dintshwe ka mogare ke ona e dirang dilo and that thing must be put out. And how do you put out? O se wa fa Satan seraka o se wa bolela maka and bebele go bala mo le go ja when we confess our sins then you got the power or are le balele are tlhatswe wa e tshwara ngwana morena. Right, well, First John waka, chapter 5. First John chapter 1, verse 5. Right, that's what I want to do. So clearly we have fellowship with the Father. Around same with him son, saying that the none of the more religious places. Take out a most of his own asimu mudimale mudimu lebeleti ora bophelo ba bo tlhomile ka go destiny ya gago le mudimu ke one ke go sa feleng and ge o le mohuta o sa feleng o tlo bonagala ka dilo tse o ke neela mo modimo gore tlhologelo ya gago ka bophelo ba motho le tlhologelo ya modimo ka bophelo ba motho they must be the same. Ge o ne le tšhile mo tšele wa ditseba tšele modimo a mo tsona mare tša gago then wena a o ne fellowship le modimo wena o botsa rena a ke re ba le tšere di dira mo re a botsana ke rena re a bontšhana ba ba ke servicing ba ba re rerela and so forth we have ke rena re fao but modimo ga mo dilong tšeo modimo le sanya go fellowship le sona ge se seo a se mo tla gore ka no ba re ka no le ka go kgothatsa le botsana modimo bona ka ra bophelo ba ka mara modimo ga a mo dilong tšeo because bona le a condition e mmitsang a consecrated life and a consecrated place le ka se le ba ba kgethwa la kopana mola go ba le tlhapiane ka mola modimo is not gonna come and ka se mo le felo le ka botse le orderly o tsena ka tlhapiane gore modimo tlotla modimo nyaka order all the way. Well e go ba re bophelo bola ba bo bone go mathomo go dilwa o re bo bone ka bara bona bophelo bo banna bophelo bo a se bophelo bo fokola ke bophelo bo ntwele ka mara monna o go feta mo ba ntse ba bolela mo ba motse ba mara mo go go kwena ma ke eng so aba botsa mo motlholo re botse ga botse re go kwele gore ba thoma o gore ge re modimo a re dikgopolo tša batho tše ba ikaretseng tsona bophelo ba modimo bebele se se be se le gona ko mathomong that life ye be le gona ko mathomong ke yona ba e boneng e ke tsweletsa e dira ka mogolo ba e bone kare ke bolela re bophelo bo nka mara motho bona bo bolelang motho and bophelo bo na le power bophelo bo na le power so much that ge o le go bona re bophelo bo na le power e jwang gore rena ke re re display dilo ka mokgwa wa setlhago mara bona bophelo bo dirang lebelela ge motho a tlhokagala ke motho a tlhokagala wa bona go le re na le go ka go di batho ba di doctor ba o check ba tlo go ntšhetša di system mo wena what digestive system gore ye be dikšana le nngwe ba dikšana le nngwe nervous system ke di system ka morago dilo tšeo ke di system and eng e bereka le eng leitlho le berekana le eng nerve system di optical system gore ke wena dilo tšeo ke dilo ka moka di ka mo wena ka mara bona ge bophelo bo bo ka tswa mo nameng a o sa ne system ntho ke di-trust a re so tlo tseba mo kae go bereka le mo kae gore beke tša mathomo re sa bona formo ye sa le bopa ke bophelo moraonyana ke dust like ene gore ka santšha lerapo a re sa bolela system lerapo le nama mo a re bolela di-system re bolela ka ditho jwanong gore ka santšha lerapo mo e be le legetla mo e be le kgorumo ka moka dijele ke mabu ka moka but bophelo ge bo tsena ka gara mabu bophelo ge bo tsena ka magara mabu bo dira nama nama ke result ya power of life in you
when a power takes over the ground, what transform? That is what life can do. Dust. System. Well, power is nothing. Why did I even something so say intelligence? So Augusta Tabelang was the Kama, was the Capija, whatever dusty Igugarichi. Motaka was in Akuka with Ilitas. Liverpool would you let go? It's because there's a life. Yeah. Life in a little power to transform that thing so much. Well, life. More religious terms. This life is not from God. We want to go cheat out. This is not Are we leg up in life in the month was it on? Get up and go. Good life, you have to wear it. Okay, you will tell me, you can drive it somewhere. That's what good fruit. Good 1 o'clock, Yamas. Yeah. Take Fetobala. Says is the time. Get what the message that must come through. Yeah. I know me, yeah. I spoken this is a little bit more my queen. I'm the Peter. What I didn't have a who got party who got a woody also is a wealthy life. But I can't look at what you come around. I'll never feel one need. Askara when Sanu to Walla Walla attackable. Who saw, who did I so? Bopilo, Bamoto, Bopilo, Bahomo, Bopilo, one of the power, really won't feel about home, Bohonotia, there was another Marama, would you that shape, would you a shape, would you say a form, or one on big home? Marayava Pilona, our intelligence, younger than their mood. Hemo Piloba home, Bohonotia just by didn't took a job. I don't know each other. I learn mouth dog. Good Magu, I am a Magama. Good Maran 20 hours so. Give up pillow with any. Well, Gamma will up push you. Okay, baby, I'm good to push that this thing. Can't push you out, Shala, in 2 days and take a morning. Kionet, I mean, Memoniani. And Halo, you Dividi drew a Gutamo. Didn't we do a more one hour on that better? Can we know what? What shall I the real thing? You know, it have Amen. Alright. You are about that same life. And give all. This then, 1 John chapter 1, verse 5. This then is the message that we have heard of him. What by the way, all says we say one Rasikwa. You are going to play. Back all this series to play. Situaka Arabo Pilobola, Evo Ujiga Milova Vijay Jesu. Abba, I think I destroy Mudim. I agree Mudimu Jeremy. I tell a mohona. I would say I wish you was Papa Nova Cocotera. I would dwell, but we shall go to be clean. And I would mention him about here. What had about Sinja? About here, and about Kabila the figure out. Give him a little man because when it was the life. Says Baba is never going to Balela Milola. Panagana Milovana. No. Jesovana. Ayurisia. Resamorad. Contra Innova Sapeshu. Mudimo, Bopilobo no Budulagamo. That life. Yato I go heading, Yafta, Lukulamibo, Yafta, Chela Sataniki, Teli Hulibika, Yabua. Ya jala same body na batsa ba itlhokofetse ba go potsetile batsa ba go palile
ya tia mmele life ele bo ya sedira mmele wa fokola ya to the next level ya mmele la gabi ba bona se pila mo le ba a le kene mara to batla batho mo tswa mo mabote ntwelo la mathoma ga ba phela bophelo bo le bo sa idile ka marae le na ba ya mo minya ba tswa mo minya ala pila ro bala mara ka ga wa bophelo bo la ke o tsere that thing which to the next level because it is the life, it's not much the flesh. But as we not servicing, is what lives in you. That thing is he pick a mudimo. Let's see changes a little hale. What your mum million Mara before they tell around me, no one know. There is no fellowship with God. We're not saying I can message. You have no fellowship with God because truly our fellowship, as I again, our fellowship is with God. Come on, exactly that is why we fellowship. Ambition ritual Kibona ne bol ko mathomo because ba le ga ba lebella ba go dilo ko mathomo modimo na are kwana kwa ba jwala fele ge monna o la tsama le bona mo lefaseng a bolela le sthara wena ka sa ba le wa jamoe bona a se se go ga so bolela a bolela le sona next year sa tloga aowa se ke se tsoga di tlogile di ding di remilo ja tloga sela se khwetse sa ruti ge a bolela le phefo a re thola ya thola ba go e leng ka mo ke the same power e be le gona go mathomo and ba thomo le mo ga botse the same power e be le gona go mathomo ntomo e be jwa modimo ke yona the same power before we ba le motho ile ya dira motho ya a re dire motho ka o tshwana le ba thomo le mo Adama banna Adama ba le so Car Bibele a fluwa mata. I lo tsaona ga di bolela today e kwa gala dito. O bushina bana ba yotlhe ya ise go ditshele go di bushe. Wa tswa modimo ba sa ro Adam kra lo kla ditu go mara ba ru busha ditlapa go tshela ditlhapi ya go tshela. O bana le power stealing a bushe dilo ka moka a bolela le dilo di mokwa a le machimba sene di gomo tsa le masapane di gomo. A di le maka molomo a e bo tsa ri di le me Batho mo le mo Adama bophelo bo le bone bo di ko modimo ba tloga modimo let us make man in our own image and in our likeness ba dula ka marada ke ntwe e be dira Adama a be so and rena a re so wa re sa tshwanele ba bo bona ba mmona a tsamaya a gone mo ba re Jesu Krista a tswere ke flu no how do you go to no Bibele a se pela jwale e ana le power over sickness and malwetse ona a lwa botse ge ba ba gafa wa bolela wa suba ye ba mo nna la ga fine fula mo latlhela le ka mo mollo di fitsi le jera mla mo go ja monna o ele khala a go le fetse a le mo a malla go tsena mo se dibeng o yo bolele yena kwa dire a mo tshwana la tsara ba tlo mo le more ke power ye leng ka mara motho ntshwere le beletseng dira lotse a se natural life e dira so natural life e dira nyana ya plana ge motho a le se gole natural life e ga kota ya modiela di crash ke ka mogwe gona go thusa motho wa go le fetse mara ye a e ge di kota ye ya moja aluga ye ke eternal life ye leng ka mo ke eternal life but eternal life e le ka mara motho wa tla kerekeng le natural life le ka mara motho wa ga ba di ba tsena a ba di le ja tshwana di ba se gola di tshwana ka re ba eternal life ge ba treno re o na le power over nature o ba bona le tlhago e mo go se ke pe ba no se namella for their sake ba sa se namelo go nya go ya felo ka sona ka ga ba fetwa se namelo o tata mamudi moments bebele ba ba go le ba yo ke sepoko it was a life power ya bophelo ba bebele ge batho ba thoma go shirufala they become alienated from that life batho mo ba go re ntwe mo di kwala ke le tsa se kgonege ke le tsa bebele ke le tsa ba Israel batho ba go le fasana go gole mara bebele that was the life of God and rena ba re dumelang go tsa ba ja rena that life was full of wisdom
gore le ka la le loga mano mabe la ta mola bibele ba tla ba farasile ba fa sesodishe ba tlo moleka a go botlhokwa ra credit tip gore ba mo tipe ba ba nna ba tlo tshwara that life in him ino lebella go bibele re ba tseba tse ka mara gore a o ja matlhotswa ba di ba a yo e ba ta ba bona ba butša putsišo a tla a le go ba expose ra ke tseba taba tša lena wena o bona le mang le dituno ba botsa right ke tla le botšiša putsišo ra ba leng pele kana Mesia ke morwa wa mang ke morwa wa Dafita goba ke morwa wa mang wa Dafita a jwa le Dafita ena o reng ga le moyeng a bolela ka Mesia a re morana o boletse o le morana wa a ra Mesia ke morana wa o ba ba morwa wa a ba morana wa bibele re ba lebella ba jo butjwa motho gore ba tseba a sa butšiputšeng o kra ba nyaka gore wa ba tsheya so ya mathomo ya question knockout o ba tseba le je di ba palela gore e setse a ba botsa gore o tseba je ba mmotšiša go ditšwa kae le je di ba palela o ja go butšwa tsela ba ka se ya rabe bibele re ba palela go butša ba batla ba moleka ka tax ba re no go bona ka tax go no ba tla ba tswele tšhelete se ba go butša tax yona ba tle ba tla tšhelete ka mo dipoteng a se a re o yo le tsodi di koile ke a re tšhe ba ntša re ke se fatla go sa ba sa tsa go ntwe ke a sisa ka so ba bile sisa ya sisa di fe go sisa ya modimo le fe mo ba ka ra o tša ha di jwa e be se fela botlhale nna ka ne ke jalo ka botlhale ba modimo ka marama ke bophelo ka ke bophelo ba mo ba se motho o dula ka marama motho bo motho a na le ra ka tshwara jwa ntao bophelo ba se modimo eternal life a se ntwe mo re kwetsa re le go bongwe is that thing ye gona tsena ka mara motho ya modira a phele ka godimo dilo tse dingwe and eternal life a ke bolele so and then ba le ba kwetsa that man o na le power le ya go multiplier ditlhapi so gore a go tlhokwa re ge Jesu Kriste a tlile ka eternal life le ka marae ge batho ba le mola a re ina ka bosita o tlhatswa dipotwana a o le selo ka potwana ya straight go dijo o di a tlhapi a di a tlhapi tse dingwe e se tlhapi tša tlala o di a tlhapi ya go butswa a di a tlhapi tse dingwe tša go butswa gore ga e geila jale setse dikole le mollo le matswa e tša lekane wa go fa wa eng wa thabjale gore a botlhokwa re a followe di-process tša lela tša tlhale mare ke eng e dirang ka mokgona ke bophelo ba eternal ge bo di pontša ba re ntshwetse re kwa di dirilwe ka bare modimo a re go be sone the same power e be le ka mara motho o tla ba ra mmogela ra bona gore ye ke modimo e re ra ba rakwa ba thoma go kwa lotse dingwe di bolela ke yona the same eternal life again and then e re o conquerile bebile re o lekile ka meleko ka moka ya o leka batho a fenya that was a power that could be above sin. Amen. When the remote up like a savior, up like a jalafas. Start to say, Janet comes to how. Renata knows what our eternal life, got eternal life as a time. Kilogram race or gamuga. Omugar Nagapala, I don't know, man. I don't pala go him, Rosora Sumut. What did you honor him? Wala ke nna motho mara ke ba ke sa kgone ho hema e se o ka ba la go kwa botlhoko o bo sa kgona o go mma go le ditšhile bophelo go ge bo dula ka bogare bo a di dira wa iswara ngwana more and then a bolawa bona ba motho a fetša go bolawa bebele a se a go le mo ba yo go tlhokofa era a di bitleng a fetša ya heleng a fetša ba sa fito go heleng wa tsa ile stranger le ba mo treater go heleng ba re ba fitlhele no fitlhile mo la re gona go ba re nga go tseno a se ba bone motho a tsena ka passage la tsene ka yona a fitla ka ba lata ena go mosasa ka go heleng a mo tsiela dilo ka moka le dikhie ba go elo satana a go lo etsa molela go ba ne ba itla re ke mo satana a buishang a tsiela go polekeng ya wa se be le ditimo le ka go hema la bolela a tsiela a se mo motsela dikhie a ba ntšha ba le hele ge be e tla e fela ya mole e kotlolola go ragiwa bo a ba ntšha ka moo a fetša ba sa re o fentše hele ba bona e tla banong a fenya le lebitla le le ba motsedi ya ba le gatile lebitla ba le ka mo lehatsene ba bona e tswa gabedi ba re o tsene a tlhokofetse ka mo motho o tsene a kukile ka fa
aja pele a etswa wa ba le earthquake le suka la tloshwa mola le shole la kitimagulu a tswa ka ra le week a fenya le week ba go tshela motho o fenya le tsa o se fenya ka batho e ke se se bitšwa ke life ke ntho ba e boneng e dira le tshelo ke the unthinkable. Amen. And then you ga fetsa a tshepisha ena Jesu Kriste a miduro ke dirang ba sa yora metlholo ke miduro mentsi go dira ile he lived above sin. So are ke se se le mo go nna ke tlo se romela mo le o romela eng eternal life. But eternal life ke re bolela ka mogwa wa thuto ya gospel re bitšwa ke Holy Ghost. Alright. Amen. Se bitšwa Holy Ghost e re moya wa modimo o bala metsi ko bathong Genesis. Holy Ghost a se matšato ke bophelo ba modimo ge bo ka tsena ka mara gago ba tsena ka mara bo sa pressa dikgopolo tša tlhago bo sa pressa mano a gago go na le thinking ya semodimo a o leke go nagana semodimo no ke ka mogole kore Holy Ghost le ka mara e di dira sebe se se sa kgolela kore sebe se mo potumisha so a o kgone go thusa sebo se se tla go dilo tša lefase a one appetite ya tsona o dio se be le yona ke Holy Ghost ape modimo a dilo tša lefase bjale ge bophelo ba modimo le ka mara o dira le tše modimo a ka go di dira ga le ka mara nama bjale ke ge a di dirile a le ka mara ya Jesu Kriste banna ba le ba re bone bophelo dilo tše motho a ba di dira e be se yo ba motho ka good conduct it was the life ka mara motho bjale eternal life e tsena ka mara mo Kriste so ke ding ape a re nyake di-explanation go ja motho mara le nna ke motho mara a fela beba jwale ka phofolo jane moso mara le nna aowa re dilo tse ba mo re a tsietseo jwale e kwa re bebele e re bala ge tswela pele verse 5 1 John chapter 1 verse 5 this then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him there is no darkness at all. If we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Fellowship with the Father, simply don't translate Marosa didn't need you lie. We have fellowship with the Father. Mara, yeah, about really sweet. What's a catalog? You are a liar. You don't have fellowship with God and you do not the truth because God is light and in him there's no darkness. How can you have darkness if fellowship in this age? Corinthians chapter 6 how can darkness light fellowship? So when now look at so fellowship with the Father is something else. So take a message. But really you are in trouble. Fellowship is with the Father. Act all you want, act all religious you want. And it's why there are things in you, you know very well. And it's because it's that old man and he's deceiving you. People is corrupt. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship. The only time when I'm with fellowship, here is in the light. What am in the light? I get it. This kind of time I got a Gentile. But what am in the light? What am in the light? I little jadi drunk. That's why we would reach our good idea. You're like to tell you now we root to Kovatos. No opportunity no present a more Kovatos. Put in the no one and you just said Lord Mo was what you over again or Baba Kim was one hack. Hey, what one you said winning?
That's why the inspiration regularly, the Holy Ghost when he comes, he shall teach you and he shall guide you. So Twitlang is a guide, is a light. I know one thing when you have a brother but by 12. You have a book and you go and you brother. Amen. You can't teach the Holy Ghost. Amen. Verse 7, if we walk in the light and as he is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Yeah. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Idea. Yarna mudimu nyaka yi le tsora bana ba mudimu so na ko moskara tsa ma distance etelle furu ko shana bose re bonana mudimu aseo asin jori believe kenye de re batho ba tsana go intshi ba dira ka mkhutso are 1 Corinthians chapter 1 verse 9. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of his son Jesus Christ our Lord. Mudimu wa wata. Baba mufu faithful ora a change. Intention ya matomoto ya mudimu ha release. He wanted us to come into fellowship. Like fellowship with his son. Kama njwa mawu. Bophelo bo le kamara rena. Bo sonji bo tshwane bophelo ba Jesus Christ. My prophet or he must see the characteristics of Jesus Christ in each member that comes in here. But what you are need to say, when I was there ever one shower message again to you? There was no somebody very key. Was there a fool? That is not Christ. Christ Allah be over Christ. Christ take our bophelo bo le moe. That's what Bible ge moya wo o a tseng Jesus Christ ba go o dula ka mo rena le mebele ya lena ye kwana o tlo iphidisa ka mantswe mang o bolela that life that was in Jesus Christ ye be le yone Jesus Christ a bolela ra se nna di dirang ke tate wa di dirang a le mo gone ge tate wa le ka mo Jesus Christ a dula ka mo ara house ile yena a dirang I want to go back. And I want to go to a cook story. Who was a two good again? Carriera Jesus Christ over to obey before he told to Galit Labra. There is a Labra if it has about who party name because of a Galavon. Put to a Galabra. Yeah. But I didn't know to have a corner over to a camera of us and channeling. That power in any control of Mazio. Mara Pili, irrelevant, isn't ye wheeling? Ye qua Udo Pidis. But I come to Milwa or no over. Well, Pidisa today isn't what we didn't have. Well, when they settle life as a little come on. You are never like a fellowship with the Father. But hang out with more about Bible. What a fellowship with the Father. When you consecrate your life, we can say that Mudim, I want to work in the Muslim and go consecrate our Pilabas or we put what I'm going to consecrate my life. What's like one of them? That is a power. You must invite it. That's one more prophet out in Nalam Salim Aban. Oh, Malamu Arno, I was last night, Naglerum Sali. We took the Bible, we read through it, and we rededicated ourselves to God. I'm consecrating myself. This week, what did I do? I'm consecrate is when you give over. Isn't when you get a soul. When you give over. God also do a prayer of consecrating yourself. And over that prayer of consecrating yourself, you act accordingly. Busy. Well, let's we are more here now. We are more now. We see the Mudima. I don't know what you see. Is it one of the go who wants to get away? That old man who had to live now you are consecrated. But some 3 months down the line, Maroniana, over Mutu no face. Yeah. Consecrated. That's what I'm so
ge re bolela ka fellowship with the Father re bolela ka ge modimo a take over mara e nyaka wena o neele bophelo ba gago ngwana modimo go o neela selo a o lape gape ke tleng ke bone batho ge go na le batho ba sentse ba šomiše ana o lekola mo mafelong a mangwe gore ba gona le card ya gago e sentse e dire bang e theiwe ge go na le motho o mongwane mo countereng le baka jale le emiša matsoga di le ka monyeletša card a o ne mo o re a ba mofe a mofe ba tage ba feditse no le wena wa tsena bušana le bona ka moo o tlolola la gago ga ya ka mo ya le ena ka mo ga ya ka mo le raoa gao gape ama ka masofetše wa mmotša kare o monyaka ka mo thoketseng a ke letsogolago le ka mo ngwana morena le modimo o jale ge ba go tso consecrate your life as motho no ke mola gore ke rapetse I have consecrated my life you stretch your hand out you go out there mo modimong wa tshwara ngwana modimo ka bophelo ba ka moka o se ka wa dumela se le se tša bophelo ba because ngwana morena tla go botse ge motho a sena fellowship le modimo a e plekete le modimo so ko modimo a ilo felletse a iša program ya hae ona a se o ka se fitlhe moo o tla bo sala gore the nearest you can come close to God ke o tla sebising ya bana ba modimo e le yena ka se ka ba fitlha mo a leng tla bo sa le fitlha mo bana ba ga ba leng a e tla gona ka mago tlogela le ona ke bogole the next moment tla ba e tswa mollo mo matlong taba tša di sa kgatlhise yone ke o tlabile o ipuša maa kore mengwaganyana e mepedi e neraro ya bophelo ke dumelela bophelo ba kgale and natural and earthly life e gana mola ke be ke dumeletse eternal life but wa Holy Ghost a se conduct ke bophelo bo bo tšeang from the root le tše ba ra o dikgone ge motho a take over ke spirit for prophet a bolela ka a sister a certain lady what she did mosadi o o ile a re nako nngwe ge le ola ke mošaetse gabotse e be le a family woman nako nngwe mosadi o boletse something ka brother Branham and then a ke tse gore na se seng right then je tlengwe ka tsamaya bile a kera mirile a se no kera mirile ke dilo tša go se mirile dimone latla la take over a tlogela monna a yo nyala gape ko a demon mutjere yena ba itse this statement man twa modimo our protect against forces that want to take over your life a nyala ko ngwa dira ngo ra tseba a tlema rena a tselo nyitsi ke monno mo nning go total madness jajile ba to mutisa go brother Branham a le ngwana brother Branham or that sister ne ba mutisa ka koloi or banna ba babedi ba paledi go ba tsene mo koloing mme o mogolole ba mo tsentšha mo gare mo koleng ba re o ragile mafestere a koloi a thuntšha ka mokao was a demon a ragile festere le ko a ragela ko morago gore banna ba le ka mola ba sa dire ba tšhabele kae ge ba re a lo ba šoro ba ntšha jale banna ba dinatla yo tlhatlhamolola jale a ba bja mo plekeng tša bona mosadi a tsene ke moya o ntšhi mo ba ile ba mo tshwara gore mo koloi e fitlha gona e sena mafestere batho ba go betse ka mola ba re go na le motho ka mo koloing ge ba ile mo tšea mola ba mo išitse ko basement because no go sene kwa ka mokipa mosadi ola o re ga a patlame mo fase jale kore a kaname jale a tsamaya ka mokokoto ka re ke noga moprofeta modimo re ge service e tswa ba mo tiša mola ba mmotsa re sister moketekete o ko basementeng he ga fitlha mola a re kere ore ba mmotsa ba seka ba tsamela motho borona maraoa ke sister wa rena wa message ke a motseba ba re hey seka ba tsamela motho a sister o la motseba o le go ntlo ba ena mafestere sister wa wa message bo profeta go basement go na di steps yo o la sa thaba ka di steps a kwa mosadi la gwela ka voice ngo ka re ke a monna a re wena William Branham o nya ka mo a re sister mamang a re hey sister la or afufa o thoma motho a diju ka mokokotlo ne o ra no tshela gore o tswa e tša power in ground go ne o batla me ngwana morena o tsoge o sa ke tshwareletse ka matso o yo tsoga emelle jwale ke matla mara ntho e be le ka moaraga in life
life e transforma your body mmele o tlwaelegileng wa motho a o sa ba mmele wa motho ka re le gale mmele bophelo bo leng ka mo bo kere mabuba a dira a be so jona ga o ka tsena another life e dira mmele o se saba ka mo o tlwaetse a tsela ore mo profeta mo sadula o tlile ka chiki e ngo ne go mo roba molapa ore ba yo motho ore abe wile aba thito mo di steps a ka tloela sister a tsitsi a yo morra a le demon person profeta o ka mela go morra ga bona e be di modimo fela ke ignorance ya ka go me wa ira are motho ga tsena ke di demon o ba 9 times stronger a ke la tseba ka madira pele o nna wa tlwaelo kola wa Jesu Krista o tshame ba mo ge bebele mo tlhalosa e re ba ba le go mmofa ka dithapo di robile le diketwana robile na ketwa ntja gale le a tsere batho ba gale ne ba jalo jalo ketwa ne a gala se ketwa ne today o robile ketwana ka matso go bane o ka go di batho ba medical wa butcha go tsona le rapo le chipi ke fia stroga go bo jare chip is stronger than the rap a ona mo ile ba ko bolla chipi ka le rap mara ba pshaka le rap ka chipi mara mo ga tsene ke a demon it transforms his bones or her bones into bigger steel ko o roba chipi ka matso mo le re go ka le ka wena o to ba o ka di joint ke di boto o ka ba robe ala ga o le rap mo roba chipi palla go itamolela ale possessed by a spirit so ge motho a le a demon o nyaka ba re mosadi wa mamma o ba monna wa mamma no respect ngwana wa mamma that demon will drive you mad o go tse motse ka mo lapele le soba you will do things the unthinkable le mo ya modimo tsena ka mara Samson o khila pa tau ka ro khila pampiri o kuga gate tsa brass tsa motse se ntja tsene za mo tsa motse of a city a di la mo di mathap because these spirits have got power. The Holy Ghost kamara motho ba ge motho mo nke bela re bela ka the Holy Ghost batho ba ipitsa a di go pula ba ke the Holy Ghost a di butse a life ya modimo bophelo ba modimo bo leng ka botsana ka mara motho bo dira motho a ska ba motho ba twaelo ka mogo le melao ye shuma ka mara melao e dira le sebe a sena touch le di desire a di sa bereka ka sebe thinking ya ga se ya sebe that's why you think motho ana ga ka tsile ngwe azim arzina ka mogomo towards the things of God a go tloka re butšishe re a tsona ke bophelo ba mokula mo bophelo bo ke ba go tswala go spetlele ke bona go dira ditso ke bophelo ba go nyaka di midwives ge botla go dira ka mokutso mara bophelo ba go tswa go modimo never I would live it's eternal life that is manifested. Reba manifested, it is the unthinkable. Sebe asina chance, ke basna le chance, Satan na chance. Let's talk about it. Come go to Holy Ghost. Is it all that say this message? No, natural life is given to you. That's why one false prophet, false this. Because ke batho ba natural life. Ba pretend da ka bana le sese ba go le lutilo di dira go ithala la tilo o ka ske wa di copy ka any other life. Amen. Because eternal life is God's own life. Kamara motho e dira la jo. Ke modimo a bereka kamara motho. Fellowship with the Father bana ba motho. Ke mata ka o di madilo ka. Le ka o di mogase. Amen. Modimo go tshwana fa bana ba modimo ka ra le boga. A re mise ngwana fa. Let's close our eyes. Modimo a rena wena motlhodi wa go dimole le fase le matla la Christ Jesu re a le boga. Go tsha go pele o sa go le ntse la gago. Modimo ka kwena o tseba ditotlo papa diphiri tša dipelo tša batho di tseba kwena ama ke tla rapela di jola ke moga wa apara le bana ba gago ka moka modimo wa ka motho wa rena wa motsala go tšea ka ska ba le matla go dima rena papa re tsamaya re le ba gago re išwa ke moya wa gago re fenetse ka ra le mo ka moka papa re kgone go tša maphelo a rena modimo ka re a tle ditlhita mo go wena gore modimo wa ka re tla re kgone go amogela papa motho o moswa tsamaya ke re tsamaya wa senata re fentse lefase e re batho ba lefase la ka keno ka ba re lebelela ba bone re bophelo mo leng ka mara batho ba a se bophelo ba tlhago ba tlwaelo ba dira tse ke sa dirweng ke batho ba kgona tse ke sa kgoneng ke batho a ke modimo a go be jwale ka baka la mogau wa gago tlhogono fatša bana ba sa tlo tsamaya je lena o tsene le re ka ba bekeng tshwara re tlo tsena ka mo go yona re kgona le jwale re dumela re tshepa e bitšele le maatla la Kriste Jesu mo re le moloko wa rena amen.